Mi imamo savet stranih investitora, savet domaćih investitora nemamo. Dakle, šta smo mi u ovoj zemlji ako su strani investitori povlašćeni? Ja mislim da je Srbija napravila jednu veliku grešku u svom obrazovanju kadrova i mi praktično imamo premnogo dece i kadrova koji se obrazuju u nekome pravcu, a da to nije primenljivo u praksi. I vi ćete danas kad raspišete konkurs za, ne znam, nekog tamo električara, imati njih 20 sa diplomom menadžera koji će se javiti na to mesto. I on je neupotrebljiv ni ovamo, a ni menadžer baš nije raščistio šta je i šta to treba da radi. Dakle, mi smo u potpuno jednom raskoraku između obrazovanja i potreba društva i privrede za kadrovima. I zato se javlja ta praznina u kojoj i mi, evo ja danas tražim 10 tehničara, elektrotehničara ili mašinskih tehničara i nijedan se nije javio. Mi tražimo čoveka za održavanje opreme, niko se nema da javi. Mi tražimo rukovalce na mašinama za prebiranje voća, za pakovanje voća. Nema ko da se javi. Ovde stvari se rešavaju rezovima. Oni ponekad mogu biti bolni, ponekad, ali na duže vreme daju svoje rezultate. Ja mislim da mi moramo da krenemo da se suočimo sa problemom onako otvoreno, otvorenih očiju i da te ljude jednostavno prekvalifikujemo. I da krenemo i da saopštimo ljudima, da kažemo ljudima, čekajte ljudi, ne možemo, nema, meni u firmi ne treba 50 menadžera. Ja sam dovoljan, šta će mi još menadžera? Dakle, meni treba knjigovođa, meni treba tehnolog, meni treba, ne znam, komercijalista, meni treba tehničar, meni treba neko ko je električar i to, a toga nemate na tržištu. Baš toga nemate na tržištu. Evo, imam jednog kolegu u klubu privrednika koji ima fabriku nameštaja. On ima jednog jedinog penzionisanog tapetara u svojoj fabrici koja pravi 10-15 miliona prometa. Jednog jedinog penzionisanog tapetara. Kad on umre, više u Užicu tapetara nema. Smatram da je dolazak svakog investitora i onoga koji donosi pare, pogotovo, dobrodošao i da nama to treba u ovom momentu. Ali mi se čini da mi precenjujemo mogućnosti tih investitora i da su uslovi koje njima pružamo značajno povoljniji nego uslovi koje pružamo domaćim investitoru. Mi smo napravili zakon o stranim ulaganjima, zakon o domaćim ulaganjima ne postoji. Dakle, zakon o stranim ulaganjima. Mi imamo savet stranih investitora, savet domaćih investitora nemamo. Dakle, šta smo mi u ovoj zemlji ako su strani investitori povlašćeni? Ovde svaki investitor koji zaposli sebe ili zaposli jednog čoveka treba da bude dobrodošao. Dobrodošao. Ne treba da pravimo u tome razliku. Ja lično smatram da domaći investitori čak preuzimaju na sebe mnogo veću odgovornost nego strani investitori. A to nam pokazuje i praksa. Vi imate mnogo stranih investitora koji su ovde došli, proveli 3 godine i digli svoja sidra i otišli. A kuda ja da odem iz mog Sirogojna?